Sokia ya Islam ban out no ya ka result DSC kembali i ya advertisement la pelai na du senem no ka du tarik Februari aja apo bala don ru ya ki exam ba la pendap hawa ada apoe let's say yo ani ka Islam ka ande lagi corona kembali la tip pro pertai ka amat ya yo tahu yang Jepang henry kembali ipat mentah wat ki kam polis ru la de ban out no ya ka result wala ne ka di hadir aswa jo kani ka DSC te kunta na kalian naseng i ke jinge kan ba ya kini ki pun samla jungi ki bala tap ya kani ka post DSC ko pair kani ka district ke jungi te la ka slam kun ne kanwan jinge e ki la ka age limit jungi kala ban he no lani la ki kam kloi no ban pelai pat ya kani ka result kan long ba makiru kini jumentoi no ha kani ka bentah te kunta na kalian naseng ni kerpak ya ka district administration balam no ni ban out no ni ban release no ya ka result juga DSC but ngingwa ru bang imam ru nak kalian kasai ya ka district administration ba ngde shu ban jabyang satu ni sa hisian dan sa arsien ba baru ki isu dan baru ki kam kum ki seng balang ya ban mi syakmat ban ya parta dan ban ajmut ya ka district administration tadi am ban lai na yang seng kum nengesni lawan dum kudu ya district deputy commissioner ba ka juman kudu jungi umsyam ladan pa office la simsuti dan kalian seng labu da dorkas bahasa deputy commissioner bala kuno ba ikerpat ibu ba le no ba out no ya result jong ka DSC hakimi kisi banwan mentah na kalian aseng ibu ka jindawa ya ka district administration ba ko mengil ila license tam e mentah kani ka DSC kala su pending sa ba ni dawa ya kani ba kan le e no kan out no ya ka result nang kanora ka jimunto ya ki kun samla kadong ka tan ka jongi